TV. Uamukite tamwenda musesi wa Mutongo TV ngwatane ya mukamba kamemeka mabisa kala katongo etio kamba ni wonde kutanethia kusomethia na kumanithia ni kuya tutongo eti nundu waku kutwikalia tutongo eti kumela twambie matukune atatuma mwini wa katano mwakani utwikalitie tutongo eti vindane hiyo ndhe na kitumini kiu ni wa katano matuku mengwele na kenda mwini wa 10 mwakani wa ngilile mengwele na mwini wa thela ko alama kwata ka ndo mwini wa thela ende ni mukutha mwiki asunguma sia ku smile to the bank ende no kwetha ende uyewa moyo na nundu no kuwa moyo we entertainment Friday ni kuote ya kilungu cha wono bala ni kuote ya andu kibadhokanyo aini comedians actors na ma DJ na ndo mekibadhokanyo nikenende ukesethe netwa manasa bale yo na story yo to kuna story na moneke nende ukesethe netwa manna ondo meka ni kuya kilungu kiki kukia nundu wa kutanethia kusomethia na kumanethia kwa tene na kuma yu mbaka muthia wa kilungu nita wa Steven Muema studio ni na madamu umwe wese kwina muno newe mbathisi yake mbathisi yakwa thima na kukita ngo yaku ne mwini wa mbathisi yako mukumia na kumutai mwei na wase musio eta wa Redempta eta wa gifted Redempta niwe masongole masito lema kesongo ndizeka la Los Angeles California United States of America kana no mu Kenya baano gwethende aitutabia karibu ne kana twambise kilungu ke gifted Redempta. Yes wa mukitata na mukie na isabu no kikamba tu ne thia no mukamba no kikamba ni mukamba kivindio kivindio mundu ase kivindio mana kwa kweli usine mukamba kabisa yeah nenda musise kamera ya ukethia museisia na imwe nyine to gifted Redempta. Okay ni kukethia mwithukisia wakwa gitongi utungia mubea munena nda ni kwithwa ngaiembe na kuwe mwithukisia ni mwatuma ni bika bandu ni ba nita wa gifted Redempta ni mutangiye na ni mwini wa mbathisia kumutaya mutangi. Yes. Karibu sana Mutongo TV. Nashukuru. You Mutongo TV you mawa. Na by the way you are very smart by the way. Nashukuru mu. Ndugianga imube. Kwa you kwa kisungu. They say mundu you are looking nice. Lakini kwa ikamba twasi awile nesa. Karibu munoto kuna story. Karibu munoto kuna story kenda ndio ise ento amanasa bale yakuya wini. Monda mosese ni kilungu cha weno vane Mutongo TV ngwatane mukamba na netonga muvana ndaya nundu ne wende na kusese ngona alama ndena kwilela kusela Facebook itu na ndi kilande na utabini kana na comment kusela Facebook page itu ila tu live ni Mutongo TV na watu wa Twitter @Mutongo TV KE director Muema utumite #weno na ndi naondo metumani mukube kusela ile itacho ukenda mwitano wado metumani mukube kusela 23915 ngotha ngeso motumani wako mukube ne kenda wese thani wana na mwini ni wana na itu watu biwe sese bana ndi wena utumani weba kwa mwini lesu na kemuthanyani wa umundi na kwa asese ama itu muthanyani wa umundi pia na wese ya subscribe wa YouTube channel itu ta Mutongo TV alama tumia Instagram kwa Mutongo_TV na ende no usise Facebook page ya kweta wa Steven Muema Kenya no kuna ende nikita post kune na gifted Redempta nikanende wise wa comment ningudha ende angesoma comment ya kuna alama sisi wise Facebook akisha ne washiane kanende wise the netwa ende yana kusisia nenda kusisia o panini ndo wasite wise Facebook wasite Joseph Wambo wasite Wetio ndo Karen Smita Mkamba wasite Thika Kiganjo Tuichio na Benson Mumo we live from Mombasa Hazard Alexis Eden Tundi Katui massive good song my sister ni Alex Makau. Thank you so much. Not almost it. Ndimo niligana lakini kuiko kuyitu. Okay. Josie wa Lucy ni one of the greatest fans ma kipende kena ni mwini wa Josie wa Lucy ndani Redeni ngwene Steve Kazipwani wa Mlolongo. Thank you so much Lucy kethi anduma Mlolongo. John Muya wase we tuned na Rogers Munyao to tuned and blessed. Beatrice wase we tuned Kivu Mutia wase we tuned. Thank you so much enda na kutuma tumani mukuve kuisela 23915 nikanende we say the netwa ende yana kunena ni kedho tumeusiete wisela Facebook ndo kedho siete utawule chaka comment bu nikanende we say the netwa ende yana kwetha tuiba Redempta. Yes. Kindu kicha wini chokende. Kindu kicha wini twasina siwacho. Wasiwacho. Jiwe banethi yendina. Wamukie yu utike mundu ukumanande wethe yina. Oinajo. Na nendete mbathisia kumutaya ngai otho ibinda yune munini okay twethukia cia mbathisia onthenyi lakini muno nendete cia kumutaya mpaka ino cia mungi ndenza wakinge cionthe
mpaka hizi sionde. Okay, na nisilia wewe kindu kindini waku. Sana sana twasiwini. Itegemeana ngalikwela ukakuimia ila wisa kuimanya. Kwa nyenendete mbathi wathi nyenendete wathi. Wewe yeba. Nyeni yewe. Okay. Kwitu ni kangundo. Kangundo katui. Lakini nethi ndiye yewa na kuyata. Andu weta wa maboloni. Kwa kuwe ni yewe na kuwe no ibeye. Lakini with the time twasioka ingi toka kangundo. Kwa twasia kuimana nesa nemanya kangundo. Muno wikalite kangundo. Muno nikalite kangundo. Kwa kindu kichambila kangundo. Yes. Pendo around you, either your family kana friends, pendo around you maina mako inspire kana niwe mwene wesi wena kindu kiu. Kindu kitu asenumite kula kwithea kwa musii. Ni wina. Ithea kwa imwini, twasia imwini. Na ai mukuni wa ngita, ni waina, ni wa ni waina na kangundo town kwaya. Isika wa amigwa. Ire na amigwa muno. So lakini ithie tuthiana. Background ndia inzeo. Twasia kulingana nake. Ndio wokia au mambathini cia kumukatha Ngai. Ambia kwina ithingi. Na wethi ya misingi yake ya kumumanya Ngai tiela ndena ushirika usu mwingi na Ngai. So ukapata hiyo kinengo chucha fifia. Cha sioka ndi wethi ya no mwini ni wandika mbathi. Ni kine watu nilikana watu kuni angita. Na ila uniqueness ye kuyana nethi ya kinengo. Numete ni inherited kula kwi ithe yakwa. Yes. Na mai kalante muthano akabundisio wathi kana akone ondu kwinanga wa kana kicha kukigreate independently weweka. Okay, ndambo ndiondu kwinawa. Lakini ni watu ini aina ngita. Ani watu ita za family akatwikalia ciana akatukunia ngita twine. Nolikana kathi kamwe. Kathi nolikana kana twaite na muno. Twaite ni omunini. So kila weka niwe ninendetwa manangita. Kwa uwe mbundi cia ndu mundu tono kwa ngita lakini yuto tani anatoka twatani cia. Twa shift kuma yata kuka kangundo. I think nilikuwa 7 years. Yuwe baba alikile gap wethi ya kindu chuyu yona ichathi lakini nyena atia niwe no wini. Ndai soma na uko ngita. Ndia isome mana lakini wewe ndi wakwa siomwe. Na no ibundi angasia. No ni bundi angasia lakini okay. Je no lilwe pi onondo na kwatitha gwani no lilwe. No lilwe ni vi everything kila kitu chonde. Kabisa. Na focus na kwina. No keyboard. Sasa lile. Sijajua. Tena mana. Nani ukule how come yani nisi peka mwine lene wo yino kese there yani kindu kiuno ta elatu okathia sendo lakini elatu serious wasi sendo ni sendo the group of schools nisi yine wo win laka mwine laka the group of schools wasi odi wa bunde sio kwina ye kana wasi odi wa the music school we wa yumundo ina unupe karos mando ne wo kionde me pe ka Tanzania ne wo kionde me ne win no ke kamba kuma baka ngundo katui okay nye ndia abundi we mundu kwina na toka kangundo twa shift toka kangundo chivinda ya ni school nye nama nikie na wini ono yumo si ni siwe kele tukala kaine ya parade nya wethi andi na ungama parade kilendi twathi parade mwalimu ungama akakulia mwenda umundi mwini we no andu makangweta weka sitwa matumiana iko ni si wako muzio ngondi kendete kabeso yo parade ni moyiwa kabeso so ndio komani acho kana wakili wili ho ya isito yako lakini ndia aenda na neso ibindwa nesito kwa kikamba isito yako akikamba lakini tie yako oyu to asini yetu miata nikine so isito yako kikamba yinero isito yako akikamba nitawangina ngina yes lakini tie ikibandeni niyo ikibandeni yuka bese wate ikibandeni nunila na amini class 8 da nundu nekalite ndile lakini ithe yakwa ile ndibindwa ndikuwa sakibande na ibindwa waile lacho wewe ito sound neza wewe ito sound neza na umo wayo ya wenda sababu ndize kawaiwe pe vinya wa masitwa pe vinya ndini wa masitwa na yunye ne anite yesitwa yuni twitiche mwene
ababika bandu kethia ningwiwa be kindu kithuku kindini wakwa na ningwenda kivinduke na iwethia yu kindu chocho kinzumbwa anji ufunuo ucio wa bebi na ndini wa masitwa ndia inaguo back then lakini ninewa isitwa yini tayo yina thina na ina bitterness ni anite nina bitterness ngethia ninakula kuthata kwa mituki ndina ila interaction nienda kwikala niweka abiga bandu wethia yoda inya kwa musi yangosea nyetu yonena na ilo mwandikia tha kindu ngwenda ja school na ilo mwandikia kanoti ngamilila mesa akindu chu chaende wethi ona nita nambi yo wakabo undu bitterness sinze kwikala ngoya kuyinduku ikuto no wa kano kekala maisha makumbe wala waile wikata wikala so nye na ibindwa ko isirusi ya mundu fulani wa mwisi ya mundu fulani na mwisi so nye negwethite ungathima umundu ekala tha tishakana we mwene wa ilio te mundu social ni mundu withi atia landu social ni mundu ikala sasi onde to thati te nita yani ni kama kona hiyo bitterness kwa roho twaze ndi tumiande twezi ya roho chafu sababu no withi uenda kwikala we isolated lakini hauna ubaya lakini nyenewa kabisa hiyo sio life yenye nataka usuti wotha ayo ngwenda kwikala so nye na ibindwa ndiwo na nyenewie be kindu kabisa chauma tayoni wako ano bona ni winete ngina wathi kendo manager kindu serious wathi wasia muya ino tonya kubindwa ngo nyeniwa kabisa na bindu ngo na bindu esito yu nani kule when your background ikwa nata background yako mako ndimo yo background ina mathina background ina heartbreaks yani twase ko kubini ewe thinani nyanie ne thia kwitu kwithina no isi thina no general we say the abimba cia kuthi kwa malui kana say the thina la ebo okay ase imagwa ni hard working very hard working na nyeni nona malika kamundu matonya lakini wethia undu mekite biti kumanda niwe twendete tuthinite wethia ona ngwasi akwikia ni thina wethia ona kusoma ni thina in fact ithie tu ya soma ithie tu sietu tu family ya andu kenda lakini yuku masumambe nyeninye wa thanthatu masomo ni maimi na mathia manondo tuyatuma ni school kana nondo etolea school lakini nona asime jaribu kabisa lakini ni kama kuna kitu imeblogwa kuna ni kama kuna mahali ya mwezi mkapita so nyakubika bana asiningai hiyo kisomo cha emada kisomo ni cha emie niki okay ngaliko nila kwa noga na amina class 8 nyina imwe na inendete masomo na ina ndoto ya kuisila masomo lakini la naamini class 8 wethia pa hiyo kwati na bata ukwati una mamini wenda nzome twasi sima kwa imenda nzome lakini yu asisi ukwati ndwibo na twika yu no ni sioke class 8 nisise kana ngwate max ndo no kwata chao mundu nzome lakini ai nedukeze unegwa hapa yani wana muye okay mami mama ataka sio kanini nethikosi masaku ya wasuki wanzi ya saluni lakini la makate no makata na baikangi na thina report school na report yeni seleiwe yuko report na so mie chuma kimwe in fact ona no tinaandiki tuyandika ando mewa methi midterm amethi midterm ndiathiamo na wailo sio kana balance ya school fees ai nyela nenu kie yuethia bawe ba mesia thina na cia ici no ndu mami ukungangana mami no kwenda nzome no ona musi yena wendi wa mwana kubetuka labda wala wabikie kwa tuzu witha wendi wa kila musi betha bate matumaini betha bate matumaini nyene kalogu mami ayembiki ya bina imbia no kumamdanzia lakini wetha nyena asisi ndio na benzia ase bantu batu ikale batu yani nyendo eke ninga mande wi ekazi ni wakwa
nitangulite kitengela yona mukune yesimu mamia tese na mwenye mwenye kawe kara mandi ewe itwe kalete wangu ne yesimu ambia no kwati ewe ya wanomba iwe bwana ndiye nambi yo tukuma we wanomba we atukuma saluni kazi nosiwani konya na tukuma we wanomba masala mbosi utekwena na mina we ngisemba ku saluni nindi ambiyo sia yisi ondo mekwika we yani nienda kuibundisi ondo wako we at least mo no mona onisi okumo uyo wanomba ngekata atukuma uyo eko maisha mako background ndimo ni kule niwe sio maana kusuka ene sio manya nondo kusuka na manite ni munini onako nambi to suka nambi yo yambeza sia kusuka ni class 3 yeah na kusuka ila laini tene ko ya stylism bingi yula siuki oyu ono to laini to anzi yo rasta yenye naenda ngasuka ngezi bia ethani tuition ngasuka ngakwato tupeza twakwa mubunga kusokoza aingi alimu ngamasuka saila sia break ngadio ngasuka mwalimu kanengo kiloko nenga nane waisio bingwa saluni saluni na bingo iye lakini ebinda ye ya corona we ondo koneka linde so ya bidi ne binge lakini uniende na kwika mibango ya urisimu yes ninga imona akatombo siondo muzese kwasia mwana muzese kwesela 23915 ili tatu weekend ayo mwitano nenda kusoma utumani wako wa City High Director na Redempta na wapata vema kabisa nikiwa hapa Saika Nairobi. So beautiful, and as the name entails akona gift ya hali ya juu sana, and the way she seems to be humbled and led to evil ndani ya Kristo, na muombea kibali imbebe hadi mwisho. Mwamongera sana, najua ni kazi ngumu, but endelea kutuletea mambo mema na Mungu atabariki bidii ya kazi yako kazi ya mikono yako. Sylvia Mwekali, thank you so much Sylvia Mwekali, my sister. Gifted Redempta na ukethia sana mokwatia we umwekatoa ala nyuve kutongo isia Malondo ma Yovane Steven Kioko Kuma Mombasa. Thank you so much Kioko. Ni John Manzo Kuma Kimangu Zombe, lakini yuni Mombasa kuongeza Redempta na wimwetu yemwe sana. Thank you so much. Na good morning Steven Machako Storm kanesa ni mwelele nina Catherine Muli tuadhimi interview Kethi Redempta Munoni Junior Antos. Thank you Antos. Na Marcos Makao from Kibwezi Masala negotea Redempta na msho akopoa aimevau. Thank you. Kamau mheshimiwa Ikonye ni mtu wa maana. Sawa naende ni muvea muno Mutongo TV. Salimia mweni witune Kennedy Mwangangi Kuma Kitui cha Dhui. Mimi ni Regina kutoka Thika. Thank you so much. Naende thank you ni Esther Kalunde Kuma Kayaba Mutongo TV tuimwe ndi anatuma tumani wako mukube kwesela 23915 kwesela ile itacho ukenda mwitano naende kwa alama ende na kusese kwesela Facebook akisha ni watia comment ya kupu kwa Facebook ne kwetha ende ngemepetea alama ndama ende na kwa tia kwesela Facebook ne mwenda ngona ne mwenda na kushare ando ngema na kushare. Thank you so much ndo akiu. By the way Peter Munyanza wa Sia utokwete loud and clear Kuma Nairobi Junior Antos pamoja hadi tamati, tubarikiwa na kipindi. Thank you so much. Na ende Rosalia Mutunga tuned ni ovaki tangalange the Gifted Redempta Nikeli tukaitu show ye sawa kabisa. Patricia John wacha good morning Steven Nico locked ndani. Thank you so much. Lizzie Malonza the Redempta no imwea asobeke nengo ndakedho na proud ni Elizabeth Kuma Kikole ne wewete maundwa so there Anthony Bundi Junior wasite Muema vaki dhima nenzalae vaki dhima nenzalae tumukwete live ndino wa Mutongo TV ke the mwini usumo no Walter Musau watching live from Wamoyu ke the same rembo su na Fidelis. Thank you Evelyn Michael watching from Kitengela ke the Redempta ni Evelyn Mweni na ende wasiti Regan Mwanzia watching live from Mombasa. Shanzu Majaoni Kamwana shop tuko locked. Na ende utumani wa kwa Onesmus Maxwell ni Reloaded Nova mtu hapa ni shambiki mpya ngeze semu rembo su na kwa ninendete wathini muvya muno matumani makune mande na kulikana na nema ingi muno ende na kutoma matumani mukubi kusela 23915 ile itacho ukenda ya mwitano na ende wiki ya comment ya kundi wa Facebook page itu Mutongo TV netukwetha ende tuithi pamwe na ende ni kuite na usisende na Facebook page ya kwa
wa Steven Muema Kenya nikite post bune na musanii akishaende newekea comment ya kuvunika na twithe twathie mwe Kivoito Junior mbite kisola muthethene twi bamwe Eliza mbite ni Eliza kutoka Kisii Mavolone salimia Redempta ngina sana na mafansi wote wa Mutongoi na Junior Antos. Good morning brother Kenya Redempta Munova Machakos ni musia isie nina muli. Thank you so much and na kunena ni naitwa Redempta eva kithano kwenda kunena nake hakikisha ni wa mutumia ni watuma utumani mukubye kusila ile itachoke na mwita no Redempta to wathi wa kutwatha kwa mbe wita wa amtegemea mwanadamu wathi sio umenena chao wathi usio umanie na maundu ala nesilite na wi kwa atiola na yite andoni nikwithiwa ila wetha wi mubineki kuna windi niwitha na wi kwa atio andoni ala wisi wona at least meyo lo waku banini makwate kuoko lakini kaingi matuvalukasia ndiama na kitu lakini labda ninde to yangairi yoke kuyania isu ya situ ola wi kwa atasia mundu ni muumanie na ndiye sabali yakwa niweka nikwithwela na umie musi ndia uma ndavitie mami na kitiyo toloka lakini wewe mtabe baadaye na mutabisie na vika kitengela na muya ni wia ni ndaka mande nyenoni ndeti ndangi munenga pressure ana ningona ba ukwa a respondi hata wena wendi okay ndai wa moyo lakini kila wanda bisie mami akalete ona kunga makulani ongamete ngina yapo muno ni ndeto cia mami endete ondavya ona nakosa ndai wa mituki kumbua kana kula kuthata andaba sio ndeto ndeto isi kala siendutia ambiye nike ata ndakata tama yani nda kwango ambia nethukumange lakini nikale na wikwati wakana no kumando ngo bisukulu kwa uango ni asimu no akwatithia no kungonia simonzi oke sukulu nanye na twetikila nuna nyena thukuma nienda na kuthukuma uni na ola wikwati wa ngasi oka sukulu othondie ndanzi zioke college nyenda uthi secondary nundu ndoto ni yakwa nenda kwitha ni accountant na yola witha we accountant utaende na masomo saisu na mina kwa mwana ngiuma lukuve anda ukethia mathangu metitwe lelu ma mitiani nyangithingi wa mathangu asi njoka ndiambia ka revision niyo weka nomba na mina we na mina ma primary ndina kola mbathi ibinda yu university ma mutiani ma exam yuni ona ndo twesu ya kwisocio ka school nyina tethie we yosu in fact wathi onesi yoka baadaye niko netwe maisha mwai hai utandikitwe maisha yubala we wapi kamwisa ukakulia ngai yu ni chaumbe ndia na hata yungi ndona kwambia lakini babika bandu na luisop ya school mami ai wa imbesa nyina ko wethia yu neziliolana nina mo yu nalikwa imbesa ne yanga yu kana ka kwa kaka soma kisomo kilanda so ekayu ni mande mbesa nawe ngai nalikwa yu ni mawazo azuma ni mande ono no kwata mbesa hati obo kokungana na go laisi oyambi yo we fail lakini unaweza kuikala na kalondi ne silia wewe na kuniwe maisha na mwa kusioka ingi ushago ngine kule yuninya hope ya musiai in fact mamia either na hopes nene balani ona o mundu usundo twesu yakwa yani mundu munene ndia muthela so nyene yiki abitina abitila mawisilo ndwina bandu wikala saa ingi wikala ma friends mayoka meko ichanza ndwina bandu wikala hai life yetha ye hard lakini mutheno mwene nyumba nikenda yuwini uge that was 2012 niwane wiu maisha mabika mwesa nona ndena hope kabisa na nyendi mundu wo give up haraka na elo hold on ngina ndatika mwesa lakini wabika bandu wethi ngo yakwa ni anoa na sizembe ndina ukano ndina yani ndina benetina yanga yona ala yumokie kwako at least ye mathumu ite ndiwa mbitoka baba ana thino ngoza kabyungelieleli enda tangwenda kwitona weyu yes kabyu na niwe kanyomba wiweka na zaizi ndiye ndo kunia mamimu sie na thina na ndikwenda muongela moyo wa mathina mako nitati tondu ni thani kitwicho mami ndo ndatwe yie
na ni yeto netha na opsi cia ngau nyama mithe nani thina to kuthina ni hope yako kana ngatho mucia mami na tata na kalendi at least undu azime kala makatani ya matunda mosia o lakini wewe yani ngumu wewe yani frustrated ndiye si undu ndo nakwika ongea lelia kabila lakini ungakundia kasi na thina wandawa asia ndawe ni nyoka vane nuke musi ni maiti kutegwe kala ndio na mami thina na ngithina na ndino tethio to no munenga lana ndiye na wandawa no ko neki ene neki aliuni lakini ni buna kulia yo mami akaiya kiyo cha muthemba mwao ambikite uombikite na kala enduthia embia ana kala imbia thina nduwa ukitaka kunyamasia na muthenya umwe ini si ukabika bala wenda ubika yo nezilie na kulia ni kweli ndina kindu lakini ba yo musi yumbita mwana akiegata nginugwa ni sandukuni anetelete ni mwinuki otethio yo na ijie na yenye na yo ndawa yakwa buna ya wae muthenya wa Wednesday na yana na koma floni na yuni ngomete bundie yo ne wiye wathi boka nethukesia wathi usu na ina ni tawo ni wa mundu na wiwe abandu na urekodi simoni na wandika na usenyola waibo wokie wonde wokie wathi yani wokie ilungu na chorus wonde yani na inie wathi wathela wewe wathi wambe wa kuandika hiyo iso endi ise 2012 yego no kilila nasi you newe ngoya nduma yambia no kile ni kanisa ntwetha back then twetha na kesha sia youth sia Wednesday nyewe no kilila na newe kindu cha nzuku mana twa yo tukuki ona ndia akiya na ukulia nziani ni thinena lakini no kila na kanisa abwe wini wako waambie na newe na tanasi awaingi na naende ya muthenya no longi newe na kwata bino na mawisi lomoga aijakuwa rahisi na ni kala ngai anengie mbathi na thiku isilia eta kana no na thini tangu give up ni tangu baluka wathi ukangania ula wakwa ti wa mundu ngi ndeto ici cia wathi wakwa ikangania kana ikandikia vinya na ngoke la ingi atio yo mundi ndiva uga maundu etata na wathi oi ndia zie maundu emathuku kwithwa kilondo wikika kosio kwa alama mwendete sabali yako ya wathi ndithitwe ila isi ithitwe na iye maana maliko lakini kindu kimwe natwie yo bandu babika ukethiania ziwe onange angaimwa undu mwa gitombe tangia na wo wathi wenthini waku kindu chunga ya mina kwikia nthini waku ukaika lote ukika wiwa wawa wiwa ube kindu ki vitamini gozie mwini yabika bandu ndianga inyenga umelila pa niwona atatie manthi ya connection niwona atatie kwikata lakini undu umona nenga binya nekaletwe ndi udumu kanisa ona yisi akwa cia kwandika cietha ite uthi bandu undu neyenga ikindu kimwe pe andu ingi menda akwina ebe andu ingi oyumeka lo mundu akathia akaino tu nundu ni wathi lakini kichakwa ni ngai we mwene onenga imbathi na ambikiye na chokuma ni munini waithe na bika bandu kwanza thaifunga cia ndipi ni nakola kwina niwo mbathi ciikuka niwo ngwiwa wathi wo kangandika mbathi ngakule imbathi ni andika ikomia muthia nata lakini kila kindu cha ndekwi ona nae momanika kusavu ngai na nina platform ya madhabau ndo no mumi cia ngoya kwanga mwini one that isu cia kwa ngwiwa ni andikite na ngwiwa cielo thi bandu bai mundu tetha na dream kana kasisi okasia nenda kuma step yini thi lengi lakini either we dormant for long ndwisi utona kwika hata ndwina mundu lakini nigite ngai ngwithi ona yuko bika bawo mundi no ishare emwe ya kana ngai eba mwe nakwa na ninguthi basa ni ndini wake yes kwa tutinyo baini kwa thikaka mtegemea mwanadamu nikenda mundu amane tuna gifted umundi va studio obaini ndege wangani wanakula ilhali hawalimi wewe ndiwe wa maana si maneno yangu wala ya mwenzangu Yesu mwenyewe katunenea we was that is
the voice of an angel. Ndio malaika ni winner sometimes. Nashukuru. Winner na kato tuziende ndo museisha kwa asia. Museisha kwesela ile itachoke ndaye mo itano. Motongo ine mutiko ndeme kuma mbio ne sponsor kilunguneke sio nenganie pole okay no kwa mweni wituno ndo amaomo ala weselete niakie bidii na ngaino kumumelia vasa ni Charles Chalo munyoki ne vibe kasi village tayo madam ose vinye sitwa ne Yesu na uingeze kibeti cha kwa ane mozi kwa muli ni Chalo muli vibe kasi village nando onde makuitu kwa cha mulinga kivingo ni ekalakala masaisi Mutongo TV. Thank you so much. The Redempta, your testimony is very touching. Inengevinya ngainda ya mawasisi ya undo ukili to you ni Josie Walosi. Thank you so much Josie. Tionde wasiti tionde from Kitangela family ya Nicholas watching. More grace my sister. Thank you. Ngethese Redempta ninye John Manzo kumazombe kimangau lakini kwao yuni Mombasa kuunda visi Redempta AKVT where ne where. Thank you Joseph Nziko ni Mombasa Tuda tukolokt kabisa tavi Redempta ose vinya utangio ne utangio vote ushuda. Thank you Kenya ndima Mombasa ukaze hi Steve kethe kaini Faith Kaluki kumava ngalalia na uimwe ne pole nondo wa maweselo momo lakini ngai ena mbango mosio yolo wake. Hello Mutongo TV ni Gertrude nikiwa hapa pipeline kethe Redempta sana ni wa Kwito ni wa Kwito ngaine ande ya kumwadhima winine wake. Thank you. Salimia Redempta sana ni Eliza kutoka Garissa. Gotega mrembo sana, may God lift her. Ni Patricia nikiwa Utawala. Ni ukuli ati we vision yako kana goal yako uenda kwesa kupika pande ni wa win. Goal yako winini ni kuambata step by step. Ni ndini wa wendi wangai. Tikwenda kuikalata mundu lakini pia ndwala nzia hisi angasia nienda kuitha tamu na nienda kuitha ni na utoni wa ku record live nibikie ti Kenya yeyoka nibikie ndinandi yes na ne ukulia pe bandu wenda kuso perform kasi bandu bailanga perform bandu wange yone ne yo moyo South Africa South Africa South Africa kwende acho aya ndo asiwathi wenda kamene withukia siwonetha ndukwiwa lugela mekwina hai ukewa kindu chu kindini waku wa ilothi basa unasia umuthenya umwe kwendani kwa ngai ngakinya mathabauni acio ndiye si undu nzia balo ndo ikatwika nondu ta mundu nasisia labda naweza sema ni impossible lakini kwa ngai there impossibilities ko ndoto yakwa kana pandu bamwe ni saigwa moyo ni bakinyite ni mathabauni ma South Africa yes ni sawa pe ka section kaini tuna kwa bai ka kwambo changa mukabaini tukasisia otukuli otwe batu laisini tukuli otwe na toto no sunge in 30 seconds ndika sawa sawa director ni tafutie nengeka countdown ka 30 seconds nikenda yose the netwa kona kinduki no tindo tu laisi aya Barnabas abuse choni Yesu kumuleta Barnabas kadake bina asia tusonge nambe aya leula ana maislaeli mananga wa mana wetata mana daza ni mwitha ina sindu ciana komuna ile ya mana isa Bethlehem ndeba nti aya and Yesu ambiwa na wetata Kalvari aya tax mundu mo sana sekoti mbiliani Sira hii bas nikasemba lakini by the way waza tukolo tingi munonondo iya ni anala ingi mokaba whether na aya yue o mabu to that na tukolo monza tutena time yolo you outside thaiwa kwa wini fine wakuna nda akumana go without to about you so kindu kimwe utasia uyuma nyumba ni chao kibande na simu aya kindu wendete kwika muno saa sionde kwina na kusunga kwina bado nusunga muno aya kindu kimwe andu ingi matesi olo wako
Kindu kimwe andu matesi ulwakwa. Itachawi. Ando banga sio ndani resi. Bege ndo ando muno matesi ulwakwa. As in galiko ni life yanye kana. Kana anything. Kindu kimwe andu matesi ulwakwa ni kana. Nini endete. No endete. No. Nyokole yakulele ingi pe bantu babika okesethia peke ndo kwenda andu isio na kwa siata ndo isio na kuyela siata papi kwa kuweka hata peke ndo kwenda lakini ndo isio na kwa siata ndo isio na kitanchara ndo sikilo azin peke ndo kwenda ndo isio na kwa siata kwa kikwata no ni na kawathi oina kawathi ina kawathi ka elele no bichoto mani okay aya pele umwe wendete kwa muno wendete muno leula ndendete ni chapati muno siko kuwa moyo muno siko lewa moyo muno movie la wa sisi pio kwa isi zapi nebe movie movie la wa sisi ando sa wende wa movie ndiye fani muno si wa movie lakini nina wasiasa kanumba kana no sindo mwezi kanumba ina asiasia na okay ilanzi yanga sia muno ni isi ya Nigeria wewe asimu na mafunzo kama isi nda muno sida na mafunzo okay tio kuona tu ndo iso na kindu kiteo kutethia bandu kwa hiyo isu sida na mafunzo sana maundo na spiritual oh isu itasio nanga okay ikulia ya muthia ni topic iba iloto no discuss sasio ndo trobweka ni cha muno utono nene muno sasio ndo trobweka yolo wangai na wini wewe abu home wewe sawa ni sawa onetha matukwa oiwe tango obo wanga indu ifani wandu aingi lakini tuikata na wibo tu ni ukulia ati pe mundu wenda kuisa kumya collab nake wenda kuisa kuna nake yes pe omoka da natwasio okay umwe munene ni thankiza kwenda kwina collab nake kekebo ni Angela Chibalonza osu mwende acha lakini ndevo osu mwende acha okay usu ni mwenda ni kwithiwa nethukize music yake na nethukize mbathi yake tio mbathi tu mbathi yake pe kindu kingi kithabu nthini ndizi utono kitata lakini twasi opako wewe usu ni wathi lakini no ithe inde twemwe lakini ithe ndo yalika thayo ni wako pe kindu kwa usu ni weni Tanzania twasi nethukize mbathi yake no nethukize muthenya mwima ndeu no lakini yu ala yumevo mundu ambe mother moipaja yes mother moipaja usuno nende isa kwika collab nake na ukambani ukambani pe mundu ukambani okay be Wilberforce na Purity kateiko na wende kwika collab na na wende kwika collab na no nende kwika collab na ukambani wana wathi ubikite pa hoyo ukambani twasi no twende oto tuyende ne so na itu ni twisi niki tena wewe ngwithiwa okay wasicha maundu ala meku ndia si andu ni twasi ni kindu kinokie ve kindu kitawa mazoea ukavika bandu kindu kila wena cho wakithamini akiambia yani musingi ni wekiye musingi museo lakini hivi ka bandu tabandilisia ni oyananga na ndila umundu ikwithiwa ni mundu ona ndisi kanuma naye change by the way lakini wete kila mabinda maukuye na wauma misingini ya beba wangai ni kwatie bwe tukie twa okay nya ni omunini winini nene so bika ku labda na bika ku ando alange mabikite ngaelewa lakini ni boya ukamba ni tukasioka misingini ya beba mutheo pebi nana siana jamaa u Masakete Jackson Mutinda nana mukolia oyu kila kitu maamundo ayo kakambe kwina na sai kalanga ukesida ne wambi odhala ambe mazoea
Kwani kindu ki serious mazoea? Mazoea ni kindu ki serious kwa sababu ona mundi unga uzoea. Mundi no kaba. No nengete ndai ila siako na no nengete ndai ila siako. Paka bika bandu kethia paka lika mazoea. Withi ona yuki eto kuna. Teacher maana balani. No uno webebe bani wangai. Kana kinengo ni kilanga yuko nengete. O yutu oyeke ni kubindukie. Technology ni sibindukie. Maondo ni maindi mabindukire kwa sababu saingi ona withiwa okay nyeno ngoma nire na ini kadhaa. Mundu akakuya endo nenge mbathi cia kuniende ni thukisia. Ndise kana ngo twaye bandu. Lakini mundu athie thukisia kiloko ko kutabia icha kutulia ngo. Ayuke kuya okay ni winite nesa lakini wathi ucio ukaubindu okaino. Wathi ucio ukaunya biti ni ukalicha biti ni noto no uhiti. Yo yethi kila twendo semba ni acho nitakuumanika. Okay kumanika kwi muyo na kila mundu yende to manika. Mundu ndaumanika undu ni ula ni ka ndiende. So you yethi akindu chuni cha tukua kindu cha fame cha tukua kindu cha kwenda ohiti umanike ni cha ukua. Whether you we kondo andu mekwenda chundu ngayu kwenda. Nsa na ndo amasai yalose kamera ya utabie musesi atona kukwata ba. Okay, balo tona kuongwate ni Facebook. Neta wa Gifted Redempta. YouTube ya channel ita watu. YouTube channel bado ni Gifted Redempta. Wani search no mbona. Na ni kwache no bala bange ni Simone. Simone wewe ukate kana aba. Simone no ngwatie kwa 0718 522 900. 0718 522 900. Wako nani nyengosa. Na ya M-Pesa in case mundu akitwa ngo. M-Pesa wakitwa ni. Ngende aenda ku promote. Yes. Na by the way muzeisia ebundezi yako ikanesa ko wenda kunena na Redempta wenda mu support no kutha wina nake na namba ne sio atunenga kwa tungilelenge 0718 522 900. Yes. Na ende mwana musese we subscribe kwa YouTube channel yake ita Gifted Redempta nikana ndi we say at least ntwa muthethe sia ne twa mukilia ne wabika bala wenda kupiga Gifted ni moyo munondo kwa mutongo TV ni kuendea usio neema ya Mungu kubebe isitwa ni Yesu kabika bala kwenda ubika nashukuru na you nenda upewa thino akwita kutoto kwa mundu nenda tu perform utuimina sawa director no tokela toka kuna wathi nenge kutatwa kwa mundu na ende mwanda musese tuikomana sahamu wanzange kwetea vilingi wa mavoki lungu cha wano necha. Thank you so much for watching. Ne kuendete muno neta wa Steven Muema uweta wa Gifted Redempta yakatu kuna kindoke